Kita udah nyampe di sini nih. Kita sih katanya mau ketemuan dadakan, nggak tahu tapi di mana ya. Sekarang udah, gue juga nggak tahu sih di mana ini. Ntar kita lihat aja deh, gimana. Ya, pantengin terus. Lu lihat kan gedangnya di belakang. Katanya gue dapet undangan ke situ. Gue agak tahu mau ngapain ya undangan nih. Apa bikin kerak telur kali ya? Tahu deh. Ntar kita cari tahu aja ya. Gue lagi lapangan merah nih tuh, lihat no, belakangnya no. Sini kayak pasar malam di Jakarta. Tuh kan bener gue kata apa no, lihat no, udah kayak pasar malam beneran, kapal-kapalan, buset. Nih, bro. Nih di sini nih udah sampai nih di Rusia nih. Ternyata lu tahu nih yang jemput nih, lihat. Mukanya mirip siapa coba tuh. Tuh. Nah, lu tebak sendiri deh ya. Jangan bilang-bilang tapi ntar gue tangkap di sini. Nah, here's my friend. His name is Boris. Boris. We will have we will have some meeting. Yeah, let's say meeting. I don't know what we are going to talk about. Okay, man, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Nah, sekarang balik lagi nih kemarin nih. Mau ke Red Square. So we are back to Red Square, right? Let's go, yeah. We need to check something. Nah, lihat muka gue gelap kan sekarang kan. Nih, sama Mr. Boris. Tuh, Mr. Boris. Kita udah deal nih. Mau bikin restoran gado-gado di sini. Tunggu, gue balik kameranya nih ya. Nah, nih, Mr. Boris. We are deal, second. We are deal to make gado-gado restoran in Moscow. Oke, gado-gado restoran here. Ya. Nanti lu lihat ya gado-gado kita ntar bikinnya gimana, tahu kapan jadinya. Oke? Lu lihat kan tadi akhirnya deal juga kita bikin toko gado-gado di Rusia sini nih sama Mr. Boris. Ya udah deh, ntar gue tinggal pergi, mau kemana lagi gue nggak tahu deh. Ya, lu lihat aja, lu pantengin terus ya, lu pantengin terus, oke?
lihat di belakang sama aja kayak di Jakarta kan macet juga kan. Cuma bedanya di sini macetnya rapi, nggak kayak di Jakarta berantakan, banyakan motor. Lihat tuh, di Moskow juga ada tim oren, sama kayak di Jakarta pasukannya, buat bersih-bersih juga, biar kotanya bagus. Cuma kan di sini orangnya udah pada sadar ya, agak buang sampah sembarangan di jalan gitu loh. Kalau di Jakarta lo lihat, orang makan dikit apa aja bungkusannya main lempar aja di jalan, kayak orang bener semua. Gimana? Bisa nggak lo berubah? Orang Jakarta. Alirannya Moskow ini juga gede, sama lah kayak alirannya Cisadane sama Ciliwung, ya kan? Cuma emang dia lebih bersih lah, kagak ada yang buang sampah sembarangan ke kali. Emang di Jakarta, ya kan? Lihat begini, ada bangku-bangkuan, enak buat rebahan di pinggir kali nih tuh, di pinggir kalinya Moskow. Coba, kalau musim panas lo orang pada rebahan sih tuh, enak, santai, ya kan? Coba di Ciliwung, bisa nggak kayak gitu? Nah, gue udah kelar kemarin meeting nih sama Mr. Boris di sini. Udah deal. Mr. Boris kasih souvenir nih buat gue. Nah, ini di sebelah ada Kak Zavut. Julia. 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 Yeah. Yes. I don't know who is she, but she's good. Yeah, she's good. Oke. Kelar nih sekarang nih. Mau balik ah? Balik ya? Balik nggak lo? Hello. Mau balik kagak? Hi. Ngerti kagak? Hah? Что ты говоришь? Я не понимаю. Ya, dia kagak ngerti. Diajak ngomong apa? Do you understand, bro? Yeah. Sih, dia aja ngerti. Tuh, dia aja ngerti. Ngerti kagak? Что ты говоришь? Я не понимаю. Aduh, pusing gua.